ស្មោះស្ម័គ្រព្រះក្តីភាពនឹងទាំងចិនដូចមកអាសាគោយើងខ្ញុំសូមគោរពកោតសរសើរសន្តាយោសារួមទៅដល់ព្រះនាងម៉ារីយើងរាល់គ្នាសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងពីថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បានណែនាំមកយើងចូលនៅក្នុងពិធីផ្សេងពីគ្នាពីម្សិលមិញយើងពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយយើងបានបិទសបង្កេតយ៉ាងផ្លូវការតាមភូមិភាគភ្នំពេញបាត់ដំបងកំពង់ចាមសម្រាប់ព្រះសាគមកម្ពុជាអំពីបេក្ខជនមរណសក្តិដែលជាមេបំរើរបបព្រះជាម្ចាស់ឆ្មាស់សាឡានិងសហការីទាំង11នាក់យើងបានអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់10ឆ្នាំដែលយើងបានតស៊ូបានប្រមូលឯកសារបានប្រមូលសក្តិភាពដើម្បីឲ្យយើងផ្ញើគ្រប់ឯកសារទៅរ៉ូមដើម្បីបន្តស្រាវជ្រាវព្រឹកមិញយើងបានជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនខ្លះដើម្បីធ្វើពិធីដ៏កំសត់ដោយសារបងស្រីកាមេលបងស្រីសំងាត់ដែលនៅជាមួយយើងពីឆ្នាំ2004ដែលចូលនៅក្នុងអារាមកាមេលក្នុងស្ងួលឆ្នាំ2010នៅឆ្នាំ2026នេះបានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកូរ៉េវិញយើងបាត់បង់ដង្ហើមមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ទាំងភូមិភាគទាំងព្រះសាគមរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានប្រចាំរបស់បងស្រីពីព្រឹកដល់យប់ពីយប់ដល់ព្រឹកនៅយប់នេះយើងជួបដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានសន្តាយូសេហ្វដែលជាស្វាមីរបស់ព្រះនាងម៉ារីនិងម្យ៉ាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់16ឆ្នាំដែលបានទទួលតែងតាំងជាអភិបាលទោះបីយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ប៉ុន្តែតាមពិតយើងបានធ្វើភ្ជាប់ជាមួយសន្តាយូសេហ្វអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកយប់នេះគឺព្រះបងទូលមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អនៅពេលលោកយូសេហ្វបានមើលឃើញសុបិនហើយនៅពេលគាត់បានស្ដាប់ទេវទូតមានព្រះបងទូលដល់គាត់នៅពេលលោកយូសេហ្វបានភ្ញាក់ឡើងលោកក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ទេវទូតរបស់ព្រះម្ចាស់គឺលោកទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាលោកយូសេហ្វបានធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងគោរពសន្តាយូសេហ្វនៅក្នុងពេលវេលារដូវ40ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាសម្រាប់យើងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមើលជីវិតរបស់យើងដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងដើម្បីសួរខ្លួនឯងថាតើយើងធ្វើតាមចិត្តយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំឬយើងធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើយើងធ្វើតាមចិត្តយើងដើម្បីបំពេញគម្រោងការដែលយើងមានគម្រោងការតាមលោកីឬយើងបើកភ្នែកយ៉ាងធំដើម្បីមើលឃើញសញ្ញាសម្គាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតយើងផ្ទាល់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ព្រះសាគមរបស់យើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាព្រះសាគមដែលជាវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមពិតនៅពេលលោកយូសេហ្វបានឯកភាពនៅពេលលោកយូសេហ្វធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយូសេហ្វទៅជាឧបករណ៍មួយដ៏ពិសេសដើម្បីឲ្យការសង្គ្រោះកើតឡើងលោកយូសេហ្វទៅជាឧបករណ៍មួយដែលណែនាំឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសុខសន្តិភាពពោះឡើងនៅលើផែនដីនេះពិតមែនព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកយូសេហ្វដែលជាមនុស្សសុចរិតលោកយូសេហ្វដែលជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់លោកយូសេហ្វនៅពេលឆ្លើយតបទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយអត់និយាយអីទេប៉ុន្តែដោយទទួលស្វាគមន៍ព្រះនាងម៉ារីទៅជាភរិយាទៅជាប្រពន្ធលោកយូសេហ្វបំពេញទូនាទីរបស់គាត់គឺណែនាំឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញការសង្គ្រោះឲ្យមនុស្សលោកទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់នៃសុខសន្តិភាពតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលលោកយូសេហ្វខ្លះលោកយូសេហ្វដែលជាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែលោកយូសេហ្វដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលពុពេញដោយការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាដែលមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលសុខចិត្តផ្ញើជីវិតពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះជាម្ចាស់និងសុខចិត្តបន្តជំនឿនេះដល់ជាពិសេសដល់ព្រះយេស៊ូវតាមពិតនៅពេលយើងពិចារណា
Preni Marie ne Lok Joseph, ban bon pentuniti roboke, del Kansas na Juda, doi corrup propeni, dol corrupiti ni, ne pelt fai, auro pre Jesu dol vihir Jerusalem, ne pel obrum pre Jesu, de beoi pre Jesu, squal, tum nek dom kang, squal pre chimcha, squal chivet ne knong sasna Juda pidam. Et tampet, ni tia pesakakam roboyeung, tia Chris Borisat, pote tia pisse, tia bochicha, tia pisse, tia lokapibal, tia lokapibal do pramui Shanghai, d'un bei bento chumnu, d'un bei obrum, d'un bei oi Chris Borisat, tia atitan, d'un bei naenoam, oi presakum ni mui, ruh ne knong, ka bento chumnu pi presakum catholique, d'un bei oi presakum ni mui, te tia saksei, nei watomin robo prechimcha del srolain monute prechimcha del svakum yungte tie pise monu del kmien sankum del kmien tipung ne knong sankum pacheboni petmen lok Joseph rum lekyung empire robiep del yentroka terexa chumnu empire robiep del yentroka bonto chumnu dol bonpo na etiet empire robiep del yentroka ruh no tam propeni roboyeung yang chbaloa ne le tegdei kamputir. Tipi lok Joseph tienek obrum. Lok Joseph ban obrum rum tiemoy preni Marie ban obrum koma Yesu. Ban obrum koma Yesu oi kwachol ne krong sankum. Ban nainoam koma Yesu te tia yuvechun. Ban nainoam oi Yesu pre Yesu chol ne krong chivet nek pum chol ne krong tum nek tum nong tiemoy bampo na etiet ne tiepise ban nainoam oi kwat min kaniet feu te tia tieng che. Lok Joseph ban naenoam ne kronka obrum prin prodau on pi domlai nei chivet on pi kun toa som rap chivet on pi se le toa de bei ruh no ne kron sankum patchebon et un peu pel qui molkeugne ne pel qui mogdol kompot takeo ne pel qui bantutul kotrau som pumpiep numpen tampet ka obrum seksa ti atepiep mui do som kan. Et som rapumpier prompen roboyeung je ban fedomna rum timui knir pi matei seksa botam seksa vicherai rohodol sakal vicherai pi mondol ni mui del yon tutul kotrau tam pumpier som rap sasanuse som rap niset kruptikon lang del yon minka obrum kruptikon lang del yon nae noam oi kon kmeng mene oi juvechun mene Totia Paul roi de penlekana d'un bei bomra prote d'un bei bomra tiet d'un bei bomra presa hakum. No pel nu yung chol, dot lok Joseph, del tia tieng che, e pel tieng che tschla rub, dom che del men saat, te tia rub mui do saat bon pot, dom che del men saat, te tia rub mui del melkeugne, dot ni lok Joseph ti mui pre Jesu, dot rub pon man del yung ban tschla, e ni tia tu ni ti ne ka obrum, yok monu mene de bei tschla koat, de bei som koat, oi kwat sato, oi kwat bonghany, on pi trop sombat, bonghany, on pi comme lang del kwat mien, dom bonghany, on pi samate piep del mien. Et ni, ti robiep, del yung aiko song sok sante piep, ne le tivet, ne le paindei roboyeung, ne pel yung obrum, ne pel yung naenoam, obrum chet, obrum chumnet deng, naenoam oi min kaniet feu, naenoam oi min domlai klait no ne krong tivet, naenoam oi yol on pi domlai, ne kun toa, ne sok sante piep, ne ka korup kniet winte mo, ne chet anet meta, ne pel neng, yung ko song, wapetoa ne sok sante piep, del naenoam oi yung to tchngai, pi ka so ob, to tchngai, pi on peut heng sa. Mon bon Dieu Israël, ne pel yung som leng meul lok Joseph, tinek obrum, yung popendoi kom lang, ne beite muk, ne knong tunirti roboyeung, tia Chris Borisat, tia bochicha, tia lokabibal, ne knong presa kum roboyeung. Ti beye melkeugne, lok Joseph tia monu mene, del banka tumnek tumnong, del che min santani, del che som roul, del che yolchet, complete, ne pel pre Jesu ban prosod plim quand on a cheng pi proté Israël d'un bête proté Égypte ne proté Égypte et quand ça snap seng pi ça sna Juda ne proté Égypte som rap quoi que tire ça doté proté quoi tire ça doté som rap kedae do che quoi ban banka tumnik tumnon do iterek sa tumnu quoi ptoal do iterek sa tivet tia opuk tia madai ti moi crusa robo quoi ptoal
ponte da ru no krong ka santani nang prosenba kiam som leung meul opon man cham kon lo mo no krong presa kum robo yeung rum chi mui kni petmen yum ban bankat ka santani ti pise chi mui sasna do tei put sasna del che sasna roat robo yeung islam sasna en opel nang yum ban santani to ti atwa metchet Santandenti te tia toa met chet robo yeung. Me men veidel yung chang tfeu tia dai kat. Me men veidel yung kot kom tfeu del admin chet. Ponte tia santani. Deche men santani andra sasna del yung toka min santarakata del min tusana dokumpu mon pot ponte santani del tia santani dei chivet tamada. Chi mui bon pona tia tamada. Del yung bon hagne en pitoa meta karuna tamada. D'autres lok Joseph ban tfeu ne klon pum Nazareth dae. En opelni, presamba yen bonto, yok chutukdak, ka santani, rovien knir nan knir, yen deng ta, sante piep, ne le prote kamputir, ay rik chomran, dot pka mui do saat, do sa yen fedomna, rum knir, den bay pol pro yaut rum. Haet ni hai, rum ti mui Santa Joseph, a yen bonta, bonkat, tum nek tum nong ti bon pon, bonkat knir, mopi sasna koban, mopi protena koban, d'un bay bon plagne, krup chum chiang, del nai noam o yung pei klai, nai noam o yung soob, nai noam o yung mulnye knir te winte mo. Tiboun, Santa Joseph, nai noam o yung mul keun, seire rong rung robo pre chimcha, ne le pendei. Santa Joseph, kwa tia, tiang che do kiem nyang ban meng, nang Santa Joseph tam ka nye robo koat, tam ka yok che tuk da, kanye robo kwat bong hang on pisere rong rung robo prechimcha et tampet kompi dom nang la robo yeung nai noa mo yeung bon pe out mei som rap wapetoa robo yeung som rap seletoa robo yeung som rap tivet robo yeung som rap vevete o del tie wapetoa del tie selepa yung ban rokeun robiep tmei et tam roye sala selepa tam roye kanye robo yung tie pise ne kron modol se bekam del yung kapir ta ereksa wapetoa kamai robo yung bag plaut mei den bay chol ne kron ka santani chimouye sankum robo yung nang den bay oi presa kum bang hangta Batman, sok sante piep, katlang, lutratae, yung korup wapetoa, lutratae, yung korup arietoa, dembei o yung yolta, atasanyan robo yung ti atasanyan sakara, del nainoam, o yung rokun plau, de bei chub ti mui prechim tia. Ti pram chong kroi, eni, vi ptui nung vedel kiom ban fun ban men, lok Joseph ti munumene skiem skat. At njei. At tesna, at min eiso, pi moat robo koat. Ponte ne krong piep sngim sngat, robo lok Joseph, koat ban pia, tvai, tivet robo koat, doi tslai tob, te tam prehartei robo prechimcha, dot je men keun ne trainis. Dus je bon pontje Israël, masal men yung ban but se banket, som rap morra saksei robo yung. Et comme yung plate, morra saksei timui del cielo capibal, chmar sala, Joseph. Chmur robo koat ku Joseph. Joseph del ban aike piep, te domna timui prechimcha, rodol totul morna piep, ne kron piep sngim sngat, nei monolog, morna piep ne kron men au peu, nei monolog, ne kron samai kmai krohom. Pontai, ne kron chet otmot robo koat, ne kron kato su robo koat. Tkaini, je mulkeun plai de otcha, nei katom lai robo koat, te tam preharutei robo prechimcha. Mon potet Israël, ne pelni kiom prekun preong, som rab do pramuichnam del ban bom rebong pon, kiom atitan tie pise, som rab lokapibal li, de beoi kwat bonto, min plai yang chiran, no krong piep otmot, no krong segede Israël. Oi Santa Joseph som totul, tivet robo tul bankum, som totul tivet robo lokabal li d'un bay bon ra bon pon, ne klon presa kum robo yeung. Au Santa Joseph yeung kiom pia, lobo chicha, sasnatud, bon pro bon srei, ni set teve, vichirai,
Chris Borisat robo yung, bon pondel kompong triem to tout le petit chumutek, kompong svagnol pre bon tour robo pre chimcha, te le preong. Som preong pro tien, o yemina kom lang, d'un bei kosong pre sa kum robo yung, nang tiepise, som pro tien, be dong, segede isralain, d'autres pre beida, d'un bei o yung, to tout sva kum, bon ponte o, ne kron pre harte isralain robo pre chimcha. Rum timui Santa Joseph, doi te tam preharte robo prechimcha ne group kalatesai nei tivet, o yunto ti nek bankat, sok sante piep, nek dol sakei piep, ampi segedei sankem tiernit. Amen.